Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban ai jingkershan yeki badon kam ka Assam Rifles haringkat ka jingatray lang bat UMDC kalayo ban play ya katunum jong ka school ka baki lamang pisa kerpang. Ya gani ka school ka badan hamau tawar ka baka tunum kalajat rathai haki por balalen. Henry mentaka kenti lala ban penbha bat pen itenat da kamang pisa ka baka Assam Rifles kalamang. Habakren hakani kasngi Lieutenant Colonel Ukhushwendar Singh ulaya thu bahadien ba UMDC ulawan banya kendo yaki nakaliang ka jongki kilawan banjurem yakani ka skol bat marmar kilamang pisa banyarap yakani ka skol bat menta kala urlang ulaken tu yaki nongket kam jongkani ka skol bakin sumar bhayaka khnang bakin lad na uslap upria haka porslam bat ki khna ken lad na ka jingmi nakawai ka kamra shakawai pan nakaliang UMDC uba tebor pathaw ulaya thu bahadien ba ula job kum UMDC ulawan ban pet yakani ka school bat hadien kani ula let ban yakendo yaki he sipai jong ka Assam Rifles ban pan jingarap bat menta kala urlong ula kentu yaki khna bat kinong hikai ban sumar khut yaka school bat ki jaka let shabar ki balapen bha bat dai thamai ula kularu ba unyai don lang bat kinong yalam jong kani ka school hakni ki por ki bandangwan kan di school ki bapenya da kasnong plus tu isin bapenya da managing committee da kasnong ki bun ba ki jing ki bangi tingku te kidan katu kan ni telik school ki balawan na ka jingmut jonga hak tu ki por banga la siapun ku bor long kum nomi khmat ka wini tek school ka de ki school ya ka ba hak wi singa shuwan bet kham da pentip iki no hikai ngawan bandrum habang arung ngani tu ipi habang pet ik classroom ngala assignment ban pet ngapet sejrong ketunum la pilot bro mene play osngau ya jingong jing ba mukhem ba teng da slap ki khna hapen kerja na classroom ke baki kidam lara ka phai sak chakale chabar pi ya kana ko school ke chakale chabar ke di konsantam health and sanitation ke di badan kamba nam ta khna re bang apet katap tak jing sosi bani i ba ke chakale bar jing khna kalong ka assignment ka bam ipit ibang bakala pelong yang abangan perkhat na takani habang apai si kaptenum yeng jaka dik school kawan ka perkhat jonga nganle kumno hakano rokom nganyo ban ai ka jingrap nam takani school kumba pitip ngadai no mi khama ka council kum MDC ngimdan lupa ka ba ka pak sarkar klamang nam ta jungi nagabenta bangin pentulun ya karoy ka parle ni jingdan kampus nang pothang higi bangangan le tabang kenal ko wini kentin ka bang jukran nakapor ngailap election ngom bala siya la ngapoy mga sikatong manlong no mikmat hagatuk por bangile kameli ngonga omtang ka gran la ni jirap ka bang iyo ka skim ling ba kumni kino mikmat hiringi dan kiwi pakilat kelinti bangila banora ay jingmotoy hapo siyang pataw la kade nakaliang kisupay la kade kaliang nakikenhun treman sobaru ngila ay banyo bun kijingmotoy te kepenuan hagijing mo jonga yakaba ngan perkhat kumno da kajing start ko bleu la ai nga hadien may kran makinang lam sinong ngayo bande yekendu ya ki supai Assam Rifle hagni don Colonel Kushwendar Singh yakaba ngalali yekendu bat i yakaba ngayo banya kran bat i nagamta kajing don kam jok school ban ngalawan yalam i bat deweru he supaya uba don siya kata kemensim menyerap belawan yu kejat akadik school kejong pi bangilapan i classroom ya kejing long jok classroom ban hadin si benai jong kata ngila sabit ya ke city lingba jong akum MDC ban hadin jong kata kelawan ke sanction order ya ke bakil alut kejing don kam ke bak school kapan kat ke bak school kapan layu alut kejing don kam habede ban lihat yitu kitin kiberim experience kam tharai ngan warra ai kan ketunum ko thamma kan school ka jongphi ka phile I menta ngang de no mi khma bodan ka chingkit khli
bat kecik perkhat na kabentaban kentiu ya kapuli putih haus nam arjar apply lalu pat bau ibet bangalong nami kamat pinsi i seki epat ki bangan le na kabentaban kentiu ki skul khamtam ki baki khana skul ki bawan ani ki de ki bawan na ki yeng kapeduna kayo kot ngin sa persangkan bala ban kentiu ki skul menela keren ni we ni ki member jang managing committee ibolong ba ngidan kam man perkhat na kabentaban penki susu jaga di sekolah sedu kelas kita bakam halor nomor nadu kelas nursery itu kelas 5 fadin kelas 5 pan pelawara jinge sedu benlek kepor kan sapoi bagani sekolah kan sadai ka wenik sekolah kita pau ba hak ni kathan da ka ba ngin sei trainer karkat bat kinang lam sinong bangin ra ban penhe sisu kanang ba kibik pa kinum dan kejikul marjing mud adian pendek kelas 5 kanang makin yo ban ya sisu pendek si kelas kita kam halor bat kumang lakaran mana yang cekalit bar, nasusi benang ba, judan berpai kemat, syakanik sekolah kum kini, nama kim desim kiatan, ringang dan kecik perkat, mentap le i, yang kini kecik terai ke bangila ai, yakin nong penyak sinong, bat jaka managing committee ban penterai kini cekalit bar, bat kelalong syak ke ibet ibiang, naga bentai kena, tangkau kecik kerpat ikena kalong ba, bidan kaman sumar kuat ba, namar kadi kecik sekolah kecompi. Om tangga cekalit bar, hendak buat ya ke classroom, ya ke school, dan kamban pelong kecil perkut, manak sin studio siapin le ciyeng, siapin kut, katayo bakatu, dan kamban pin sumar kut bansar, namar kadai ke school ke papi, pin puli, kan long ke school ke babit ke babiang ngepi, ringkat baga cingkut, ke ba ngidan kamban dan ke school. Nangis kem, ba si pornawan, kin sedan bon ki skim ki bangan sa persangkat bala. Lada haus nam arjar pulai le lang pois katong bangan longkum no mikmat bakam alor ngin pinsi ki benta ki bangan le naga benta kasnong katau om tang kiwe ki jing mentai ke bede bakar kapar ke bokong sandu ngadon ka jingang nut ban kentiu ya ka puli ka puti kam tam makitik school ki baki nongwan school ki di bawan na ki ying ka beduna ka yokot ya ka bangin trestom bakinik school ki nyerkat lang bat kiwe pat school ki badan hapok ke konstituensi ke jonging asmo balai ke buram pakra ketulop jong kino hikai namar kumba mai 8 sengo kolong ba arngut kide ki banayo ya ke deficit pe ke balaingut kide ki 4 yo ban ngaong ya pi manu manuru lada dei undang bela ni kendong bela ki baterai ya kinu ki kam lada ngimbiang ke jing yo ngatrai ki don kata ke jing sengulong ke bangi sengulong sukhia mensim sengul diau mensim ngitrai sitom khamtam lele ke kam jing hikai namar diladi yang lalong teng no hikai hapo sebagai high girls higher secondary school ngatip bahaya ke jing kia ke kam hikai balai bawa tang bamiyo bahai ke tulop ru ke bekasarkan kam siu tikena lai banai sai belai sau banai jusi yo ke tulop pek git no hikai ki menta ki babon ki bayaki tak ada ke peloinga ban pet no nak kam hikai la balik long sekri sarkar tang bayo makana tulop bagayat be man lau banai tikat no tamle kini kino hikai ki bapli ki bayo yo ke tulop ke baret Henry Kikloy ban sacrifice ban dedicate leni ban IT na kabanda ban ay ka jinang jistat ya kini ki khon ki jongi ti ka memorandum mangilapan sengo leng ba jong MDC ka long ba namar ngitip ba mai don ke jinga de ke bajan ba deputy deputy CM ba de ba preston don ke jinga de ke bajan ba DP walang ba de ju ka pol additional chief secretary ba ka ju ka pol ba pe ya ka tanat jong ka poli ka dangle tengi kwa baleng ba jong i ban forward ya kani ka memorandum berkecing kuat jungi kalong ba om banyo iya kata kapus namar kumangitip ka sarkar mandali kam sanction syu re ya kani kapus ka balong marway henry badalong kumno tang ban penyo asway ka grand ka balong tikena ladang iyo asway tang ka grand in age lani ka adok grand ro kani yarap shibo ni kino hikai jungi. So one day we just made a plan. He said, I'll show you one school. We came here, we saw the school. It was in very pathetic condition. So even the roofs were leaking and there was nothing there. That time he requested, sir, how can we help this school? If we have to help this school, how can we do it? So he also had something in his mind. So we met the headman, Mr. Sarko and Mr. Jana. So they said that, sir, if we can get some kind of financial help through which we can improve this school, so we will do that. So financial help we could not provide from our department. Then I told them to write a letter to the DG, Mr. PC Nair, General PC Nair. So the letter was given to the DG and subsequently he was magnanimous enough to sanction almost 2 lakh rupees for this school.
and through which we procured these tin sheets and other equipment to repair the roof of the school. So now you can see what is the condition. Similarly, the toilets were also in very bad condition, which Mr. Batao has helped the school in bringing it up. So it is the joint effort which has been there, because of which the school is in this condition.